Srpskoj. Nego nešto bi drugo rekao. Za vrijeme Drugog svjetskog rata četnici u istočnoj Bosni, znači tu oko Drine, su učinili velika zverstva. Šta su radili? Svetili su se za ustaške zločine. Oko Foče i drugih mjesta doslovce su spaljivali i ubijali stanovništvo. To postoje vjerodostojni dokazi, više hiljada, idu podaci do 10.000, znate da se kod svih tih podataka se preteruje, ali više hiljada ljudi je pobijeno. Ne preteruju svi, očigledno uvek onaj koji je na suprotnoj strani od nas preteruje. Nije to reč samo tu, nego reč je na primjer i u Vukovaru. A koliko su ustaše ubile ljudi na toj teritoriji? Streljali 200 zarobljenih Hrvata. Gospodine, koliko su ustaše ubile ljudi na toj teritoriji gde su nakon toga preživeli ljudi kojima su pobijene žene i deca, ušli u zločin na osnovu stradanja koje su preživeli. Zarobljenik se ne sme streljati. U Hirošimi je 250.000 žena, dece i ljudi pretvoreno u ćevapčiće. Gospodine, Dresden je izgoreo tako što su sva mala deca zapaljena. Moramo da govorimo o celini priče. Ne možemo da govorimo o četnicima i par hiljada stradanja nakon užasnih, jezivih, ustaško-hrvatskih zločina, a da ne govorite o hrvatsko-ustaškim zločinima. Pa onda možete, nakon prvih uzrokovanih zločina, da govorite o posledicama zločina. Dresden za Coventry, Hirošima za Pearl Harbor. Tako su govorili pripadnici dve civilizovane nacije, engleske i američke. Što smo mi jedini krivci, najgori od svih? I zašto svi koji ovde zovu govore o srpskim zločinima, o našim greškama, o našim primitivcima ili ljudima koji su preterivali, a ne razmišljaju o celini? Mi ćemo večno biti okrivljeni za genocid i zločin zbog ovakvih javljanja, kao što je ovaj iz Zemuna, kao što je ovaj pre toga iz onog sela kraj nađenih zločina, kao što je onaj prvi iz Sarajeva. Pa ne mogu da verujem da nakon toliko pobijenih, zaklanih dece naše, srpske, male dečice, koje samo mi možemo da oplakujemo, samo vi, ja i mi, njih neće oplakati drugi. Vi govorite o tuđim žrtvama, a o njima govore i Amerikanci, i Britanci, i Francuzi, i Jugosloveni, i svi živi govore o njima. Ali naše žrtve kao da ne postoje. Pa progovorite o srpskim žrtvama. Ne sme da se strelja. Pa mi više ne možemo da izdržimo to. To je kao pakao. Mi Srbi imamo srpske žrtve i treba da govorimo o tome. To je nepodnošljivo. Ovde smo kao u nekom pozorištu gde se javljaju ljudi koji dokazuju svoju humanost na uštrb svog naroda. I većina ljudi koji prati ovu emisiju se slaže sa mnom. I pati što ne možemo da izgovorimo istinu o našem stradanju, nego svi koji se javljaju govore o našim greškama, o našim pojedincima, o našim zločincima. Kad ćemo da postanemo Srbi? Da zagrlimo tog Slobodana Stojanovića kome su iskopane oči, a ne da pričamo o četničkim zločinima iz 42. nakon toga što su ustaše pobile sve Srbe tamo. Kao bezdušnici. Gospodine, niste u pravu. A naravno. Niste u pravu, zarobljenik ne sme da se strelja. I to vi ne možete shvatiti nikako. Ma super. Zovite hrvatsku televiziju, muslimansku televiziju, šiptarsku televiziju i tamo govorite o čemu god hoćete. Govorite tamo o zločinima njihovim. Zovete našu televiziju, govorite o srpskim zločinima. Nakon toliko pobijenih, pa 1 milion ljudi je ubijeno u Prvom i Drugom svjetskom ratu, najmanje civila. Dečice kao što je vaše dete, kao što je moje dete. I nikom ništa, nego ćete vi da pričate sad o četnicima u istočnoj Bosni. Ko ste vi? Jeste vi Ante Pavelić koji je uzeo lažno ime, sad ovde i govori neko, kao neki Srbin iz Zemuna. Kao bezdušnici. Jugoslovenstvo je očigledno, evo pod našim gostima koji nas zovu ovde, bezdušno prema srpskim žrtvama. Naše žrtve nema ko da oplakuje. Nema.
Samo njihove žrtve. I ovde u ovoj maloj emisiji 2 sata izdvojenog opet se govori o njihovim žrtvama. Imate 1000 sati druge programe, zovite N1, zovite koga god hoćete i pričajte to što pričate. Ali nemojte ovde da ugrožavate ovu ženu koja je ovde kidana na komade, lomljena joj vilica, gažena, ubijana, nastavnica. Popite vode. Popite vode, Bokane. A ne, mislim, ovo je zastrašujuće. To ja ne mogu stvarno, cijelog života to slušam i to je postalo nepodnošljivo. Bokane, popite vode. Kao da smo u ludnici. Pa nisam ja ljut, nego sam očajan što smo takvi. Očajan. Dragane, ima